Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana muri morning prayer. Muhawe ikaze mu mwanya mwiza wo gusenga. Imana ibagire neza kuri mwebwe mwese mukomeje gusangiza abandi iri sengesho n'iri jambo ry'Imana ryo mu gitondo, kugira ngo nabo babashe guhabwa umugisha. Abifuza kubana natwe kuri groupe zacu za WhatsApp, mushobora kutwandikira kuri 0785000521. Abatari mu Rwanda mushobora kutwandikira kuri +250 78 75 00 521. Nanone mushobora kudukurikirana kuri Facebook ni Arsene Ndikumana, cyangwa se kuri YouTube Arsene Ndikumana, mugakanda kuri subscribe kugira ngo mukomeze kubona kino kiganiro, kuko nabwo kiranyura kuri YouTube channel. Imana rero ibagire neza. Iki cyumweru tumaze iminsi turi gusenga, nanone twiga ijambo ry'Imana. Uwiteka yadushyize ku mutima rivuga ngo twubake igicaniro cy'Uwiteka. Iki gicaniro si ikindi, ni igicaniro cyo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Umuhanuzi Ezekiel yaravuze mu gitabo cya Ezekiel igice cya 22 ku murongo wa 30, Bibiliya iravuga ngo kandi narondeye umuntu muri bo yosa n'uruzitiro agahagarara imbere yanje mu kirengero, ahagarariye igihugu ngo noye kugihonya, ariko nta numwe nabonye. Uwiteka arifuza ko hagira umuntu umwe yobasha guhagarara imbere ye agasenga. Yesu ashimwe cyane. Ngo ahagarariye igihugu. Haleluya. Ushobora gusenga uhagarariye igihugu, ushobora gusenga uhagarariye umuryango, ushobora gusenga uhagarariye itorero, ushobora gusenga uhagarariye ubuzima bwawe cyangwa se business zawe. Uwiteka arifuza gusa umuntu umwe wabasha guhagarara. Ese witeguye gushiraho ibihe byo gusenga, imyanya yo gusenga, imyanya yo kwinginga Imana? Ese uriteguye gufata gahunda nubwo yo b'iminota 5, nubwo b'iminota 10, ariko avuga ngo uyu mwanya ni umwanya nshizeho wo gusenga, mpagarara ibintu runaka. Imana izokumva gusenga kwawe kandi Imana izokugira neza. Nanone ushobora gukora itsinda ryo gusenga urikoranye n'abantu muri kumwe, kubera ko iteka ryose Uwiteka yishimira abantu basenganye hamwe, kuko amasengesho yo mu bumwe agira akamaro. Hari ijambo ridasanzwe Imana yavuze mu Itangiriro igice cya 11 ku murongo wa 6. Uhoraho aravuga ati, raba ni ihanga rimwe kandi bose basangira ururimi rumwe, none niki cyo batangira gukora? Haleluya. Nta kintu na kimwe ngo cyari gutangira. Bano bantu bari bafite gahunda yo kubaka umusozi cyangwa se umunara w'Ibabeli. Yesu adufashe bwoko bw'Imana. Imana ibonye gushira hamwe kwabo, Imana ibonye guhuza kwabo, iravuga ngo aba bantu ko basize umutima hamwe, nta kintu na kimwe gishobora kubabuza, nta kintu na kimwe gishobora kubananira. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Gusenga no kubaka igicaniro cy'amasengesho ni byiza cyane iyo tubashije kubikorana n'abantu twizera, n'abantu twizera kimwe, n'abantu dusangiye ururimi cyangwa se tutarusangiye ariko twizera hamwe Imana, twizera Kristo. Yesu ashimwe cyane. Abo bantu rero bashobora kuba no mubana, ashobora kuba ari umubyeyi wawe, umugabo wawe, umugore wawe, abana bawe, mukaja hamwe. Haleluya. Mukubaka igicaniro cy'amasengesho. Ibi bintu Imana irabikeneye, ibi bintu Imana irabyifuza. Nitwaja hamwe tukubaka igicaniro cyo gusenga, hari byinshi bizohinduka muri iyi si. Imana ibagire neza kandi bakomeze kubaka igicaniro cy'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turagushimiye muri iki gitondo, bekugire neza umuntu wese ariko arumva rino jambo mu izina rya Yesu Kristo. Umureme mu mutima wo kubaka igicaniro cyo gusenga, umwanya uko wamwana kose awufatemwe gusenga no kwinginga, kuko byinshi bizahinduka hamwe no gusenga. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.